Sana sana hapo. Kwa hiyo hizo aina za mavazi, labda mtu atasema wakati hicho kitabu kinaandikwa, ama wakati hao watu walikuwa wanaishi, ni aina gani, zile kanisa za mwanzo ni aina gani ya mavazi hao watu walikuwa wanavala, tofauti na mavazi yenyewe tunavaa leo? Unajua zamani walikuwa wanavala mara nyingi ni kanzu. Walikuwa wanavala mara nyingi ni kanzu, lakini hata kanzu walikuwa kanzu za wanaume na palikuwa kanzu za wanawake. Ndio. So unasikia pako tofauti ya mavazi, lakini ziko na jina moja. Na ndio maana kwa kusema wamjue kahaba walikuwa wanamjua. So wale makahaba wa zamani walikuwa wanavala makanzu ya mfupi ama ya mapasula, ama zilikuwa kanzu za aina gani? Biblia haisemi kanzu ya mfupi alikuwa anavala wala kanzu ya mrefu. Lakini Biblia inasema zile nyakati palikuwepo kahaba. Sasa kahaba na yeye alikuwa na mavazi yake yenyewe, hatujui ni mavazi gani. Okay. Lakini Biblia inasema palikuwa mavazi za wajane na palikuwa mavazi za kiserikali. Ni kama leo serikali kwa kusema uyue polisi, ni mavazi. Kwa kusema uyue soda, ni mavazi kabisa. Na kwa kusema uyue kahaba ni mavazi. Hautavala lushungi huko unaenda fasi kutafuta soko, mtumishi. Hautavala lushungi huko unaenda fasi kutafuta soko. Sasa leo unaona zile roho zinaingia makanisani, zinatumwa. Sio ni nyakati za mwisho. Biblia inasema ni nyakati zitakuwepo, ni nyakati za hatari sana. Zile roho zinatumiwa makanisani. Ndio unakuta leo bikini, mtu anavala bikini ya umu iko kule anaimba mkorale. Mtu mama pastor anavala bikini ya umu, mama pastor anavala pasula moya, ni Mkristo. Watu wanajiita wa Kristo. Juu leo ba Kristo inakuwa ni fashion. Mtu anajiita Mkristo lakini sio maana ya Mkristo kisi wanavyojiita. Sasa inaonekana na mavazi inaweza kufanya usiingie mbinguni. Okay. Mavazi inaweza kufanya usiingie mbinguni. Juu mbinguni yenyewe ishasema, Biblia yenyewe ishasema kama kuna mavazi tofauti. Sasa ukivaa tofauti na zile mavazi yenye Biblia inasema, na mbingu utaiona. So